Mwaramutse neza nshuti bakunzi ba Ishyano News TV, reka turebere hamwe ikigezweho makuru ari kuvugwa. Reka duhere ku nkuru ivuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimiye Nigeria yakuriyeho viza abanyarwanda bajya muri iki gihugu, aho ubu bashobora kumarayo iminsi 30. Yabigarutseho mu biganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Nigeria Bianca Udumengu, byibanze ku gukomeza imikoranire hagati y'ibihugu byombi, ndetse anamushimira uburyo igihugu cye cyakuriyeho viza abanyarwanda. Yavuze ko kuba Nigeria yakuriyeho viza abanyarwanda bajya muri iki gihugu ari intambwe ikomeye izoroshya ingendo z'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi, bizatuma bikomeza gukorera hamwe mu guteza imbere umugabane wa Afrika. Ku itariki ya 16 Gicurasi nibwo Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yakuriyeho viza abanyarwanda bajya muri iki gihugu, aho bashobora kumara iminsi 30. Ni nyuma y'ibiganiro yagiranye na Perezida Paul Kagame ubwo yageraga i Kigali yitabiriye inama ya African CEO Forum. Itangazo ryashyizwe hanze n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Nigeria rwavuze ko guverinoma ya Nigeria yamaze gukora ibisabwa byose kugira ngo iyi gahunda itangire yubahirizwa. Abanyarwanda bemerewe kwinjira muri Nigeria badasabwe viza bakamara iminsi 30 mu buryo bwemewe n'amategeko, ku mpamvu zirimo ubukerarugendo, ubucuruzi n'izindi zijyanye n'akazi kemewe. U Rwanda na Nigeria bifitanye mu bya diplomasi, politike ndetse n'ibindi, bifitanye amasezerano mu ngeri zirimo imikoranire mu by'umutekano, ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu ndege, n'iy'ubufatanye mu bya tekinike, aho abaganga bo muri Nigeria bafatanya nabo mu Rwanda mu kubungabunga ubuzima bw'abaturage. Reka dukomereze kandi ku nkuru ivuga yuko Perezida wa Ibuka Dr. Kakwenzire Philbert yatangaje ko Kabuga Felicien wapfuye asize umurage muri wo kwifashisha amafaranga mu migambi mibi, kuko uretse kuba yaragize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi, yakomeje kujya atanga andi abashaka kumukurikirana bakamwica. Bakicwa. Dr. Kakwenzire Philbert yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na RDC nyuma yuko hatangajwe urupfu rwa Kabuga waguye Ilahi mu Buholandi ku itariki ya 16 Gicurasi. Dr. Kakwenzire yavuze ko uretse gukingirwa ikibana abanyepolitike mu bihugu binyuranye bitewe n'umubano yari afitanye na Habyarimana Juvenal, Kabuga yanagiye ashora amafaranga menshi akicisha abageragezaga kumukurikirana. Abagenzacyaha ba FBI bari bategereje ko babwirwa ngo baze bate muri yombi Kabuga hashize iminsi 3, biyemeje kwinjira ku ngufu mu nzu yakodeshaga basanga aryamye mu maraso, yarashwe amasasu yakuwemo amaso ndetse isura ye bigaragara ko yamenweho aside. Muri 2023 urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha yafashwe umwanzuro wo guhagarika no kuburanisha, rwemeza ko udafite ubushobozi bwo kuburana kubera uburwayi akomeza kuba afungiye Ilahi mu Buholandi, kuko yari yarabuze ikindi gihugu kimwakira kugeza yitabye Imana. Naho tukiri mu Rwanda, mbere ko tuhava, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda Minisante yatangaje ko iri gukurikirana hafi icyorezo cya Ebola cyongeye kwandurira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihumuriza abaturarwanda ko nta muntu urwaye indwara uragaragara mu Rwanda. Minisante mu itangazo yasohoye ku cyumweru cya 17 Gicurasi yavuze ko iri gukurikirana hafi iki cyorezo, ndetse ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yashyize mu rwego iki cyorezo gihangayikishije. Yavuze ko nta murwayi wa Ebola uraboneka mu Rwanda. Amakuru mashya agaragara ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze kuboneka abarwayi bakekwaho Ebola barenga 243, mu gihe nibura abantu 80 bamaze guhitanwa nayo, cyane cyane mu ntara ya Ituri iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Mu bishwe n'iki cyorezo kandi harimo umwe wo mu mujyi wa Goma usanzwe uhana imbibi n'uwa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cyagera mu Rwanda, ku cyumweru u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kufunga imipaka ihuza u Rwanda na Kongo Kinshasa. OMS yavuze ko iki cyorezo cyatewe n'ubwoko bwa Ebola buzwi nka bundi bubyo tarabonerwa urukingo cyangwa umuti mu buryo bwemewe ku rwego mpuzamahanga. Iki cyorezo kandi cyamaze kugera no muri Uganda, aho mu byumweru gishize umuntu umwe wari uturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yapfiriye mu bitaro bya Kibudi Museum Hospital biherereye muri Kampala nyuma yo kwandura Ebola. Uganda kandi nayo yatangaje ko hari n'undi murwayi umwe wemejwe wanduye iyo ndwara. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda kandi yavuze ko ingamba zo kwirinda igihugu cyakajije ubugenzuzi no gukurikirana abantu ku mipaka ihuza u Rwanda na Kongo. Iri tangazo rikomeza rivuga ko Minisiteri y'Ubuzima izakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mu bihugu ndetse no hanze yacyo mu rwego rwo kwirinda ubuzima n'umutekano by'abatuye u Rwanda.
munyemerere twarakeze hanze y'u Rwanda turahekora bivuga ko ku cyumweru cya 17 Gicurasi 2023 mu wa Goma uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagaragayemo uburwayi bwa Ebola. Na makuru yatangajwe n'umuyobozi w'ikigo cya RDC gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuvuzi Professeur Jean-Jacques Muyembe yavuze ko umurwayi wagaragaye Goma ari umugore n'umugabo uherutse kwicwa na Ebola mu gace ka Buni. Aya makuru aje nyuma y'amasaha make u Rwanda ruhagaritse ingendo ziva n'izinjira muri uyu mujyi wa Goma kubatuye mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda gihangayikishije ku rwego rw'isi. Mu butumwa umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom yashyize hanze kuri iki cyumweru yavuze ko muri ibi bihugu abamaze kwandura Ebola barenga 300 mu gihe abo yishe ari 88. Reka tubagezeho ni inkuru ivuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afrika y'Epfo Ronald Lamola yibukije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nta burenganzira afite bwo kuyibuza kwitabira inama ya G20 kubera ko iri mu bihugu byatangije ihuriro ry'ibihugu bigize ku isi. Lamola yabigarutseho mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru nyuma y'inama yo ku rwego rw'abaminisitiri yahuje umuryango wa BRICS uhuza ibihugu byiyemeje kwishakira igisubizo bitishingikize kubiva muri Amerika n'Uburayi. Ni inama yabereye i New Delhi mu Buhinde ubwo yabazwaga uburyo umubano hagati y'ibihugu bya Afrika y'Epfo na Perezida wa Amerika Donald Trump uhagaze. Yavuze ko umubano hagati y'ibihugu udahagaze bwuma ahubwo isaha n'isaha ushobora guhinduka. Yakomeje avuga ko batunguwe no kubona ko umubare munini w'abakerarugendo basuye Afrika y'Epfo 2025 ari abaturutse muri Amerika. Byabaye muri Mutarama 2026 Minisitiri w'Imari muri Afrika y'Epfo Enoch atangaza ko igihugu cye gigiye kwikura mu ihuriro ry'ibihugu bikize ku isi. Yabivugiye mu nama mpuzamahanga yiga ku bukungu yabereye i Davos mu Busuwisi. Ibihugu bigize G20 birimo Argentine, Australia, Brazil, Ubwongereza, Canada, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudage, Ubuhinde, Indonesia, Ubutaliyani, Ubuyapani, Mexique, Uburusiya, Arabia Saudite, Afrika y'Epfo, Korea y'Epfo, Turikiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dukomereze ku nkuru ivuga ko inzego z'umutekano zishinzwe iperereza muri Uganda zasatse urugo rwa Anita Amango wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko ruri mu gace ka Kigo hafi y'ikiyaga cya Victoria kubera ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo akekwaho. Iri saka ryakoze ku cyumweru cya 17 Gicurasi rikurikiye iryabaye kwa gatandatu mu rugo rwe k'umugore ruherereye i Nakasero. Bivugwa ko mu iperereza riri gukorwa na telefone yafatiriwe kugira ngo ikorerwe igenzura rishobora kwifashishwa kubona amakuru. Uretse ifatirwa rya telefone ye kandi Amango yafungiwe iwe mu rugo kuko urujya n'uruza rw'abasohoka n'abinjira mu rugo rwe rutemewe mu gihe iperereza ku byaha akekwaho rigikomeje. Amango yatangiye gukorerwa iperereza nyuma y'uko bimenyekanye ko yaguze imodoka ihenze cyane ifite agaciro k'ibihumbi 400 by'amadolari asanzwe n'abanyepolitike bakize muri Uganda. Mugenzuzi mukuru wa guverinoma muri Uganda Aisha Batara uherutse kwemeza ko yakiriye ibirego bishinja Amango kunanirwa kumenyekanisha umutungo we ari nabyo byatumye iperereza ritangira gukorwa. Hari abandi bayobozi bakomeje gushyirwa mu majwi ko bashobora gukorwaho iperereza kuri ibyo byamango akekwaho barimo Kateshubwa Dickson wabarizwaga muri komisiyo y'ingengo y'imari na komisiyo y'imari igenamigambi n'iterambere ry'ubukungu n'umunyamabanga wa leta ushinzwe imari Henry Musasizi. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida wa Kenya William Ruto yavuze ko ibibazo bya 23 gikwiye gushakirwa umuti muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho kugirwa ikibazo cy'u Rwanda. Ashimangira ko abarwanyi b'umutwe ari abanyekongo bafite ibibazo bagomba kuganira na leta yabo. Ruto yabigarutse mu nama ya Africa CEO Summit iheruka kubera i Kigali. N'amagambo yavuze mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23, ibintu u Rwanda rukomeza guhakana. Perezida Paul Kagame nawe akunze kuvuga ko abarwanyi baye mu 23 ari abanyekongo bagomba guhabwa uburenganzira bwabo nk'abaturage ba Kongo ndetse ko ibibazo byabo bikwiye gukemurwa binyuze mu biganiro na leta ya Kinshasa. Intambara hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo yongeye gukaza umurego mu ntangiriro za 2025 ubwo uyu mutwe wagabaga ibitero byihuse bigafasha gufata imijyi ikomeye irimo na Goma.
imizi y'intambara ifitanye isano n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside n'abawushyigikiye. Avuga ko ashaka guhungabanya umutekano wabo mu rwego rwo gushaka amahoro arambye. U Rwanda na Kongo biherutse gusinyanya amasezerano y'amahoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar. Aya masezerano ateganyaga ko ubufatanye mu by'umutekano n'ubukungu ndetse no kucyura abasirikare b'u Rwanda bashinjwaga gufasha M23 ku butaka bwa Kongo. Nubwo habayeho agahenge, imirwano yakomeje mu bice bimwe na bimwe bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatira ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bane bakuru bazo zibashinja gufasha M23 mu bikorwa bya gisirikare. Ruto yavuze ko muri gihe cyose abarwanyi ba M23 bemerwa nk'abanyekongo, igikwiye gukorwa ari ukubahuza na leta yabo mu biganiro bya politike. Yakomeje avuga ko ibiganiro by'amahoro bya Rwanda n'ibya Nairobi byose byagaragaje ko impande zombi zigomba kuganira, harimo na M23. Perezida wa Kenya yashimangiye ko kwanga kuganiriza imitwe yitwaje intwaro ivuga ko ifite ibibazo bya politiki bishobora gukomeza guhungabanya umutekano. Ati nta gihugu gitakaza iyo cyemeye kuganira n'abaturage bacyo bafite ibibazo. Naho kandi dukomeje amakuru yacu, hari inkuru ivuga ko kuwa gatandatu ya 16 Gicurasi guhera saa 9:30 z'ijoro kugeza ku saa 10 z'igitondo ku cyumweru cya 17 ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero by'amabombe ku turere dutuwe cyane twa Bidegu, Karengi, Mikenke muri Minembwe. Ibitero byakorewe icyarimwe hakoreshejwe drone za kamikaze n'utudege twa KT6 twibasiye abaturage b'abasivile nk'uko bitangazwa na AFC 23 mu itangazo yashyize ahagaragara. Avuga ko imiryango myinshi yahatiwe guhunga mu bihe bidasanzwe, bata ingo zabo bahunga ibisasu byaterwaga n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. M23 ivuga ko gukoresha indege zitagira abapilote ku turere dutuwe ari ukurenga ku buryo bukabije amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, bikaba ari icyaha cy'intambara n'icyaha kibasira inyoko muntu. AFC 23 yongeye gushimangira ko yiyemeje kurengera no kurinda umutekano w'abasivile bakorerwa ibyaha n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'izindi ngabo bafatanyije. Tutarava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ku cyumweru cya 17 Gicurasi ahagana saa 11 za mu gitondo hari amakuru avuga yuko urusengero rw'itorero Shekina Tebenekre riyoborwa na Pastor Richard Dioka Sanguruja riherereye mu gace ka Dabohom kuri Lumumba Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko kubw'amahirwe nta bantu bahasize ubuzima kuko umuriro watangiye mbere yo gutangira amasengesho yo ku cyumweru. Ku rundi ruhande ariko biravugwa ko ibyangiritse ari byinshi, hafi 90% by'ibikoresho byari mu rusengero byahigiye birakongoka nk'uko amakuru agera kuri Kivu Morning Post avuga. Mu gihe cyateye inkongi y'umuriro gikomeje gukorwa iperereza n'ubwo hakekwa Count Socket Kinshasa, harategurwa uburyo bwo gufasha Pastor Richard hamwe n'ibihumbi by'abayoboke be kugira ngo bubakwe urusengero rwabo. Dukomeje mu yandi makuru kandi, umwe mu bayobozi bakomeye mu Bwongereza yatangaje ko Minisitiri w'Intebe Keir Starmer yatangiye gutekereza uburyo bwiza bwo kwegura ku mwanya we kubera ibibazo bya politiki bikomeje kwiyongera mu ishyaka rye. Keir Starmer utaramara imyaka 2 ayoboye Ubwongereza, guverinoma ye ikomeje guhura n'ikibazo cyo gutakarizwa icyizere n'abaturage ngo no kutumvikana kw'abagize ishyaka ry'abakozi riri ku butegetsi mu Bwongereza. Starmer ashinzwe umusaruro muke mu guhangana n'ibibazo by'Ubwongereza biri mu gace biri gucamo ndetse bigahuzwa no kuba mu matora yo mu nzego z'ibanze aherutse ishyaka ry'abakozi ritarabonye imyanya myinshi. Inkuru Daily Mail yatangajwe ku itariki ya 16 Gicurasi 2025 ivuga ko umwe mu bayobozi bakuru muri guverinoma ya Starmer yamije ko umugabo ari gutekereza uko yegura mu buryo bwiza kuko yumva neza uburemere bw'ikibazo gihari. Ntabwo haramenyekana igihe itangazo ry'ubwegure bwa Keir Starmer arishobora gusohoka, gusa aba hafi ye bagaragaza ko ashobora kuba yaragiriwe inama yo gutekereza amatora azabera mu gace ka Macclesfield yo gutora umudepite uzahagararira mu nteko ishinga amategeko azasimbura uherutse kwegura. Ni amatora azaba ku itariki ya 18 Kamena 2026 ndetse uwahoze ari meya w'umujyi wa Manchester Andy Burnham arahabwa amahirwe yo kuba yatorwa
agasubira mu nteko ahagarariye ako gace, kandi ibyo bamwe bavuga ko byamuha amahirwe akomeye yo kujya kuba umuyobozi w'ishyaka ry'abakozi. BBC yatangaje ko nibura abadepite barenga 80 mu ishyaka ry'abakozi bamaze gusaba mu buryo butaziguye cyangwa bwihariye ko minisitiri w'intebe Starmer yegura. Ubwongereza bumaze igihe buhura n'ihindagurika rikomeye muri politike kuva bwava mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi 2016. Mu myaka 8 yakurikiye abayobozi bane b'ishyaka ry'abakonservateur basimburanye ku mwanya wa minisitiri w'intebe mbere y'uko Starmer ajya ku butegetsi, barimo Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, ariko beguye bitamaze kabiri. Bakunzi ba Ishyano News TV, reka dusoreze ku nkuru ivuga ko nyuma y'uko ubwumvikane buhagaritse intambara ya Iran bukomeje kugorana, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel biri gutegura kongera kurasa kuri iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati mu cyumweru gitaha. Byatangajwe na New York Times, yavuze ko aya makuru yayakuye kuri bamwe mu bayobozi bo muri iki gihugu ndetse nabo mu burasirazuba bwo hagati. Intambara ya Amerika na Israel ndetse na Iran yatangiye ku itariki ya 28 Gashyantare uyu mwaka, ubwo ibihugu byombi by'inshuti byagabaga ibitero muri Iran byasize byisha abayobozi bakuru barimo na Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga. Ku itariki ya 8 Mata hashyizweho agahenge impande zombi zemeranya kugirana amasezerano, ari nako n'ubu nta kintu kiragerwaho. Ariko na n'ubu nta kintu kiragerwaho. Ibintu ibihugu byombi byakomeje kwitana ba mwana, ariko kugeza ubu ikibazo gihangayikishije n'inzira ya Hormuz ifunzwe n'iyi ntambara. Umwe mu bayobozi bo muri Amerika yabwiye ikinyamakuru ko impamvu bagiye kongera gusubukura ibitero kuri Iran ari ukubera ko ibiganiro by'agahenge ntacyo byatanze. Yavuze ko ibitero bizibanda ku bigo bya gisirikare bya Iran bikorerwamo ibikorwa remezo no gufatira uranium ya Iran byizerwa ko yatabwe mu butaka ubwo Amerika yarasaga ku nganda za nuclear za Iran muri Kamena 2025. Perezida Amerika Donald Trump yakunze kubwira Iran ko atazatinya kwigabaho ibitero mu gihe yagenda bigura intege ku kwemera amasezerano ahagarika iyi ntambara. Iran nayo igaragaza ko itazatekereza kabiri ku gusubiza uzayigabaho ibitero nk'uko yabigenje no ku bitero byagabwe muri Gashyantare na n'ubu bikomeje guteza isi ikibazo. Nshuti bakunzi ba Ishyano News TV, naha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Amakuru tubashimira kuba mukurikira umunsi ku wundi, mukomeze kugira ibihe byiza.